Uteti wa riboti ya BBI utanyitwo kuhiriria bunge-ini cia county riri bunge citanyitwo kwariria riboti ino itemi-ini ria kumihitukia kana kumiguithia riri rimwe wa ikinya kana gikiro gia gutwarithia na mbere riboti ino ya ucenjia wa gatiba. Na thutha wa mutongoria wa bururi kugomana na MCA kuma kaunti-ini cia gitaro kia gatagati kiumia kihituku thingira-ini wa iregi mwena wa Sagana kaunti ya Nyeri, maitho mothe riu mari kuri bunge ici kuria riu gavana Kinyanjui yaugite ari na mwihoko bunge ciothe cia gitaro gia gatagati wa bururi ni ikuhitukia riboti ino. Tumepitia hii BBI bill na tumepanga tarehe 23 ama the 23rd day ya hii mwezi ndio county zetu zote za Mount Kenya region ambapo tutakuwa tukipitisha hii bill. Kwa hivyo kuanzia Laikipia, Murang'a, huko kote Nyeri, hapa kwetu Nakuru, tumesema kwamba 23rd ndio tutakuwa tukipitisha. Akiaria ri kanitha-ini wa PCA mwena wa Subukia, gavana Kinyanjui ni athingatite kanitha gukorwo ri muhari-ini wa mbere hari kwerekeria bururi hari njira ya ugaciru na ithenya-ini riu gwithemana na uteti wa kugayania bururi. Kama kanisa ningewaomba muwe pia tayari kuongoza haswa vijana wetu katika mambo ambayo itapeleka nchi mbele. Na ninasema hivyo kwa sababu kuharibu inakuwa ni rahisi sana, lakini kujenga ni kazi ngumu. Mwena-ini wake mubunge wa gicigo giki Samuel Gachofe ni athingatite bata wa guthomithia muingi ciigie riboti ya BBI. Makiria atongoria ya eri ni mathingatite mbeu njithi gwithema kuhuthirwo ni ateti hari gututhura ngui. Na riria twae na muthamaki aratwirire tuthaithie andu aya megwitwo MCA mame marute wira wao mahitukia tuke kwiraira maundu maya mangi twakie guthaithuri twenugira ki raia ino ni andu ega muno andu aya mendagwo kwaririo kahora aya ni aiki na moiki ono ngirugamio na ria twari anake arugamagio ria mbere ya gucinura ria keri ria gatatu ugikinya ria gatano akiingira box. Tuko na vijana ambao kupotoshwa ni rahisi sana, kwenda kwa mambo ya pombe ni rahisi sana, kupatiwa pesa kidogo wapigie mtu mwingine kelele ama mwingine ni rahisi sana, lakini siku zijazo hawa ndio watakuwa katika uongozi na hatungetaka kuacha nchi ambayo iko na mambo kama hayo. Kaunti ya Naikuru itanyitwo kugunika na icigo ithano makiri cia ubunge undu umwe na kugunika makiria na kigena kia ukuria wa matura wona riboti ino yahituka. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.